Halo perlok bro, mentak singi wan kai excursion saya kene ka jaka ka Kaziranga National Park rangkat bat ki kena school. Kalau nanti ko bejengai kumba prane kendai kentai ai. Nilami naduk menin janmit nasionong ha kapor kadwe je. Nilai yak bro simit bat menta kasa sekumba ar nilai kenta bangin poi ha Kaziranga National Park. Te mentak step katai singi ro kelas dang manmi nilai thaj nai jrem hi bro simit nalor bang isu ya thia baik hagesit hapok kali te kini kena ru kile ya thaj nrei kile ko akhir bangin poino ha ka ta jaka ha ka ba keduk ngila poi hi ha kene ka jaka ka ba de ka entrance jong ka Kaziranga National Park ni haban shong na kini ki kali safari bangin rung sha ka Kaziranga National Park nomor ba nimla mania ke jada ka to jaka nomor kede jaka ka bayar te habangi rung apa mun haban shong na kini ingin dapat mentah. Hey. Tentang iha man sange biang hang ni ha kecaka nomor ba kene kecaka kadi ke ceget ke ba ki cek aswa bangin rong sha kene ka klau jong kene ka Kaziranga National Park kadbara sange hang ni kan lek ban klimland swana kini kena kuma kisngeo oi ta enjoy. Enjoy, Kini Pan? Enjoy, San. Enjoy. Full? Okay. Hai ini, enjoy nem. Bye. Kini, biang. Dah. Enjoy. Ini em nào Biang? Say hi. Okay, very good. Mau enjoy? Enjoy. Okay, very good. Ini? Biang? Enjoy. Wow. Kuna Biang? Okay, toh. Let's go. Let's go. Basta. Nilai ya cuma 1 minit tembang haban sangat yang nomor kita coba POE kide ki kendat kiba don halenti ngim la bantur ngi haban apswa hado bakin dapet.
tu gila sedang banyak pet lah kalau te Ngin ya continue biang ya ka journey ke jungi mentang lah poi ha kene ke cakap madan kaba kidon cubun kimrat kim kiskei nata kisir ndrei ngim dai ibha kham hajan pe kitai bang la zoom itu gide iskei bet kisir kidon ha kene ke cakap madan kaba he ha अंदर भी और आएगा एक ना Maria light na tu ke Ramadan mentangi larung hak kene ka klau ba lomba kene surok kendau kene ke we gading ke ba i pla ba ke ba he ketenrai dan bagi nang yat ngi i tai we du hati udon hapo jong kene ke klau ngim kwa ban penwit ngi yat de la kalati mentangi la light yang na ke tu klau ngi poi biang hak ke Ramadan mar ngi ha yat bet pelun ya kene ke klau pe tai udon we kendat badon tai kini kita berada nang ni kita kisah rek klau, kita dan siklum. Kini kita jaga kecil ni ke swamp area, kaba kini kita merat kita bunjat kita dan ni kum kisah rek klau, kisniang tertentu rei mentah kalau ada informasi ni mendai i tanshu kimran mar kila rei, yang ini apa mendapat. Nilai ya pelun ni kena ke klau kumba ar kata ye te nilai shibun ki jaj merat ki badon ha kena ke caka ki don ki ba ngaklem yo ban ring video ru nrei ki don bun jaj ki jaj merat ha kena ke caka yang tang la dai kepor pengiman pai no Tay menen hadir kila kadang pompo I just wanna stay bad, stay mad, shit on my shoulder cause they treat me like an outcast. I'm gonna take that, stay bad. mentang la dai kepor pengilai pai no saya snong hadin bangi lawan visit ya ketua Kaziranga National Park te kajisha kalong ba nilai yo shibun ki jung toy na ka to gajing lai visit ke jungi mar bunsin shu yo i ya ki dur jog gimrat tang hagi TV badhaga hakikot bangi pule nrei mentang singi pat nilai yo i dala ki jongki khmat te ngila kham su thu kham shai bat kham bania hiru ya kajak syong jakasa kar kom im jong itu gimrat klau ki prepare nang ba kajing visit ke jungi ya kene ka Kaziranga National Park te pelok hi barok kiba juya kersan na kapor syakpor angai ba pila enjoy ba pila so tanat lang ya katu video ngba ni pergi nang ba kene si iklan channel te ngai pinang ya kersan na kapor syakpor at nang bangila ban nang ya kami shuh video ba compare na kapor syakpor te Khublei shibun Khublei shihajar nguh ya pilang baro